Uba S. Osborne Karjana kertong ke Kongres na soyong konstitusi ulapan pau ke jingsok hia ringkat ke jingantho ba ke yeng dorbar thawan ke jala Meghalaya kalahir dor shaba palat ulong ba kitkhot ke yeng dorbar kila shuya kren kai yarkhi bat timsi kat bomon bat haba pe lakham ila ka dorbar snong kani ke jingantho Uba S. Osborne Karjana kalong haba kren skila thai khobor hadin ke jingwan thep kerteng ban yakhun yak election MLA Arjar Pulai men ha ka lai terik nampang Arjar Pulai ha office deputy commissioner ke East Kasil district Mudah bagi election kalau ngai itu problem juga jelah itu beri juga rigasi beri bagian kecil sekai bah man betul ini gitu berkawai kalau bah ke rigasi dan leadership crisis bah nak lihat jomi lima pemi kuat tangki tahu cimisa mau juga no kalau kita tengok saudara man betul we face ini dengan itu bah ketika apply mentah kan change ya ga GE nama boleh bah Dulcin ngai bagi kita bakla bagi komjet ini bakla mau berjuang berbor nijit ekonomi kemat agar jika agar sisa kita kami kita tahu ai dena terkadau ngimbio ikibri kena dengan itu bah hau ni apply mentah ngimbio ikibri kena kita boleh sisa kita tahu ai mereka rigasi kan change. Sebenarnya supaya bapi kita ini problem. Bagi iko, we hadin kau problem. Hari ini last 5 years bagi iko long bagi bon kita kita bawa bawa umat. But kita kita long kai iko long bagi ke education policy hari ini kita fail. Ke health policy itu kita fail. Nangta kemencuang no kali ke jelam kali ke agricultural area. Ke what ke agri policy itu kita fail. Dengan try lada ngin job, ngatrai ngisa pet company nanta kini bentar kita ngak kedong tersebut. Aku beri betul ngatrai ngin hapet bini abah, nomor ban sukren ke company kusum, nomor ngin hapet bagi kendon dia kuno berkei menghilak balik, nomor kini involve bang bagi India hibar boy, dan kali yang jongi ngin hapet company ya kini. Nomor ban sukren hangni ngatrai ke sebjingnya ban sukren kumar company nomor ngam jukam sunat berken kei ba kim dapat bah siswa begin kan siswa begin leer begin dapat ni apa kenapa kena dan ke pada ke bah tak sedih pai bah hi uyoi yau example ulalong kuntung family badan don la jong ga jingla jung te ngatrai ke ji jung agolong bagi dan kami ke change nomor boleh ba bi ye ki bari mi perbo ila bi kai defect ulai ke badai ulai te nga nang ban ong nomor bagasong hopai ba pada bisar kuno nomor haji sya ke jelam me kale ale ke soyong konsi kala de kami ke jelam plus ko wi ke bangang asno seneye ke bang bapi kini ke doba assembly ke bangalong mentah ngajukren ni kini berbual ke ba kadang la ke doba snong ban ke doba assembly ke bangalong mentah ngajukren kai kini ke long ba hapo doba snong ban ken biria rumlong ban ken yutan rumlong ban ken si le kimsha cabe ni nak doba snong Hari kita assembly balong entah kringkai kat bomon tim sir kat bomon bas speaker bat minister khilot berkhot kini ini sejok ini bi akhmat jong ka jelai berkoi ini bi bapet na bar ki i ki surem kata ki celah me kala kadon kitin ki gitu ngalingong imar kete kala herdro sebab pala wa ka dorbar snong kata kinim sya ban kan than na do tu dan yang te nyimdon gum kata ka cek banong ba em ngimla ba chukren klebetan kiong ka agas house lene kata assembly bangi deban buram andre kata bas nong kata ba ngimla ban kan biom ne kata ka sisa tengah ngi ba ni war plai pai ba ude ban sutu ba aba jet economic mat ngindai economic mat ngide ban jet economic tawan amara ba jet economic mat kata kemot le chuli bi tang khwat lam kren kata cuma dia ya ba jet economic tawan kemot ngide ban tip ubri ula ne emas nai ka an kata ka banta ba kosan ta be bang hap perkap nomor kejing kelak kami no pai ba jet Om now dong siya Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela